Dobar dan i dobrodošli na Lunatronic prezentaciju daljinskog praćenja vozila, osoba ili predmeta. Sve što vam je potrebno je naš GPS uređaj i SIM kartica bilo kog mobilnog operatera. Ne treba vam ni računar, ni server, ni mesečna pretplata za dugoročno praćenje. Jednostavnim i besplatnim pozivom sa vašeg mobilnog telefona, čiji je broj sačuvan u memoriji GPS uređaja zbog sprečavanja zloupotrebe, dobit ćete SMS poruku sa trenutnim geografskim koordinatama praćenog objekta. Kada otvorite poruku, samo kliknite na primljeni link Google mape i dobit ćete aktualnu lokaciju praćenog objekta. Svi noviji mobilni telefoni sa pristupom internetu preko GPRS ili Wi-Fi konekcije se mogu koristiti za ovu svrhu maksimalno jednostavno. Moguće je koristiti i starije mobilne telefone, tako što ćete primljene geografske koordinate upisati u Google mape. Ovaj sistem praćenja predstavlja najpovoljniju varijantu za trenutno utvrđivanje lokacije bilo kog praćenog objekta. Za sveobuhvatno praćenje, sa prikazom celokupne putanje kretanja, broja pređenih kilometara, brzine ili rada motora u mestu, slobodno se javite našim stručnjacima za nadgledanje i kontrolu pokretnih objekata. Hvala